بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، لولاه لكنا أحطاب جهنم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأحرص الناس على هداية أمته. قال سبحانه وتعالى في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الذين كانوا رحمة مهداة من الله لأممهم. أنقذ الله سبحانه وتعالى بهم من شاء من الغواية إلى الهداية، ومن دركات الجحيم إلى درجات الجنان. وارض اللهم على آل محمد وعن صحابته الكرام وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون الرحمن، نعيش في هذا اليوم مع خلق عظيم ووصف كريم، وله في الإسلام شأن عظيم، فقد ألزمه الله في كتابه الكريم، وقد أكده الإسلام وأمر المسلمين التحلي به. إنه خلق الرحمة، أوتيه السعداء وهرمه الأشقياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة في الأرض، فبها يتراحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها، والناقة لترفع خفها مخافة أن تصيب ولدا، وأمسك 99 رحمة عنده ليوم القيامة. رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أبشروا أيها الرحماء، فالرحمة صفة من صفات ربنا عز وجل، وهي صفة كمال وجلالة له سبحانه وتعالى. ومن رحمته أنه تكفل برزق جميع خلقه، ومن رحمته مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ومن رحمته مغفرته لذنوب العباد، ومن رحمته قبول التوبة التائبين، ومن رحمته انتقامه للمظلومين، ومن رحمته حرم علينا كل ما يضر إحدى كلياتنا الخمسة: الدين، النفس، والإرض، والمال، والصحة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرحم من لا يرحم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. barki nori inde Allahu subhanahu wa ta'ala, yurminowo julɓe kefeero ka aduna, yurminowo julɓen tun kala kara kanko Allahu subhanahu wa ta'ala, moƴƴuɗo mo andanɗa hoore ma moƴƴere mum nden ala ko wawi heerude tagu makko ngun e moƴƴere makko nden. kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o tagi en, o moƴƴori e meɗen waɗugol en julɓe. ɗum ko nema mo hanude yettude moƴƴere nde hanuɗen jarnude, tawde sinano kanko waɗi ɗum en wawatano wonde ɗum. Allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko yiɗi waɗugol en julɓe, sinano oɗo islam arayno ko en carmalle yiite. En jarnimo kanko Allah, en yettimo, en seeditike reweteɗo e dow handude e rewede ko wona kanko ala. kanko Allah wala kafidaɗo, o huɓidike kala hunde gandal, o huɓitorike nde gandal. yurmene makko nden yaaji e dow kala hunde, wano o wiiri en noon: wa rahmatu rabbika hayrun mimma yajmaun. yurmede jooma ma nden hinde yaaji e dow kala hunde. yurmede jooma ma nden ɓuri moƴƴude diini konko yimɓe ɓen woni e mogude kon. en seeditike wonde Muhammad ko nulaɗo Allah, kanko ɓuri yimɓe ɓen fof rerɗude dow mofte muɗum. kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam, o rerɗi fiyo mofte makko ɗen feewu, o rerɗi fiyo mofte makko ɗen daɗu. kanko ɓuri dendagal gaynako rerɗugol fii yo gaynateri mum ndin daɗu.
allahu tabaraka wa taala seeditanimo ɗum ka alqur'an. jomiraɗo wi gomɗi ari on nelaɗo jeeyaɗo e moɗon hino satta e makko konko tampoton himo rerɗi e dow moɗon fiyon wonu gomɗinɓe kanko jooma moɗon ko yurmeteɗon ko hinnaye ko hinnotoɗo ko yurmeteɗo. en toriki allah yo allah ɓeydu jam e kisiye e dow maɓɓe o ɓeyda jam e kisiye e dow dendagal nelaɓe annabaɓe ɓeɓe allahu tabaraka wa taala nuliri yurmede o waɗi ɓe neldari yurmede wonande moftali maɓɓe o dandiri ɓe kadi o dandiri ɓeɗo nelaɓe annabaɓe halkareji waɗaynoɗi ɗin ka hoore leydi o suutiri yimɓe ɓen saabu gomɗingol ɓeɗo nelaɓe annabaɓe o pottinaɓe guiteli ɗin o ɓattinaɓe aljannaji ɗin saabu ɓeɗo nelaɓe e annabaɓe tikkere makko nden rocci yurmede makko nden jaali. yo allahu taala ɓeydu jam e kisiye e dow annabi meɗen e yimɓe bele bo maɓɓe e wondiɓɓe maɓɓe ɓen o hisinaɓe ɓe fof e maɓɓe o warsi kayngeni kadi iwtirgol ɓaawo maɓɓe ka dewal wo ka finde wo ka jikkuji wo. e jeeyaɓe allah ara yewtere men nden hannde ka dow gangunal ɗo ko fi jikku mo andanɗa hoorema jikku tedduɗo, jikku mo andanɗa hoorema moƴƴuɗo, jikku mo andanɗa hoorema allahu tabaraka wa taala mawnini fi makko ka deftere makko. islamu tentini jikku on, julɓe ɓen yamirama jikkinorgol on jikku ɗule ko jikku hombo ko jikku yurmede wonugol neɗɗo yurmeteɗo siftorgol ko wiyete ko yurmede ko wiyete kon arrahma. sabu oɗo jikku ko wiyete yurmede ko ɗum okkama yimɓe malaɓe ɓen ɗawama kadi yimɓe malkisaɓe ɓen. hay goto wonata yurmeteɗo sina haray o heeɓi mande e mande malal, hay goto wonata neɗɗo mo yurmetake sina o heeɓi mande e mandeji malkiseede yo allah dandu en. ko ɗum waɗi abu hurairata radiallahu anhu eggama e makko fillama ga e makko o filli ga e annabijo sallallah alih w sallam o wonde ɓe maaki allah no mari yurmendeji temedere. allah no tagi yurmendeji temedere o jippini yurmende wotere ka hoore leydi ga. nden yurmende ɗon nde o jippini ka hoore leydi ga ko nden waɗi puccusino muyninde ngu aray fi immagol e hoore ɓikkum maggon mana rima kunkun kayru puccu ngun ngu wattana haqqil hara kolce makkun on yaɓari yani ɓikkunkun. nagge ngen sino muyninde en wattanay haqqil tawen nagge ngen haray hinge reeni fiwota nge ñoƴƴitu muynintekun kun ɗum woni ñalahun kun. ndaron wano buutori e piyori kañum ko ƴettirta ɓikkum mum kun ko ñiiƴe ɗen kono barminta, ƴettiray ñiiƴe ɗen kono barminta. mo ndaari nenejo e boobo muɗum, nenejo ko tallotowo ko pinti pantunnotowo e danki o waaloda e ɓiɗɗo makko on ɗon kono ñoƴƴatamo ha weeta. ɗum ɗo fof koye nder ko yurmede hun gootum kon allah addi ka hoore leydi ɗo ko kun ɗo wonɗen sendude en fof e meɗen. kanko allah tabaraka wa taala o mari yurmedeji 99 ɗin yawmal qiyama. o yewti hadisul qudusi o wi yurmedeji makko temedere ɗin o addi gotum nga ko kun wonɗen e senditude hakkudeji meɗen, ko kun o senditi hakkude taguli ɗin o mari 99 fi ko yurminoya neɗɗo yurmeteɗo, fi ko yurminiroya neɗɗo yurmeteɗo. ko ɗum si o nuli nelaɗo makko on yo nelaɗo makko on ɓanginan en wonde yurmine ko allah waɗi kon ka leydi ga, allah wonɗo dow ga on kadi yurmina on. irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. yurmine ko allah tagi kon addi ka hoore leydi ɗo, si on yurmini ko allah tagi kon allah wonɗo dow ga on kadi yurminay on. yurmendeji ɗin 99 allah no marani ɗin neɗɗo yurmeteɗo yawmal qiyama. ɓaawo ɗum ɓe wi wonde abshiru ayyuha ruhama, hey ko onon yo julɓe yurmeteɓe wewle, sabu nde yurmede ko sifa e sifaji jooma meɗen. si neɗɗo woni yurmeteɗo haray yo andu allah moƴƴori e makko sifa e sifaji makko kanko allah, sabu allah ko hewɗo yurmede ko hewɗo hinnaye. yurmede ko jikku timmal allah, ko jikku mangural allah tabaraka wa taala. ɓe wi en wattanay haqqille toɓɓe 5.
aranere nden ko sabu yurmede Allah nden waɗi han kanko Allah o fawtani en arsikaji men ɗin enen en sikkay wonde ko wakkilare heɓata goɗɗum wona wakkilare siko wakkilare heɓayno jawdi iɗen andi golloɓe golle sattuɗe wano ɓe asoɓe gayɗe a taway ɓen koɓe gollata kon ko golle doole golle yangi kono sa daari hakkudeji meɗen a taway ɓe jeeya e ɓurɓe barkidude ɓen arsike haray arsike on yaaja goɗɗo no woodi kaw jawɗotoɗon no ɓuuɓi kaw ɓarotoɗon no ɓuuɓi ko karam mum woni ƴettude no gasa ñallal ngal fof ko signature gotu ngo signata kun kadi karam mum kun no ɗaati kolli ɗin no ɗaati bureau on no ɓuuɓi kono sabu kun signature gotum ɗon no gasa wonde o wona ɗon yontere araw signare he kaydiri wotiri si lewru maayi ko yoɓete kon a taway yonanaymo ha lutta joni ndaron wano wiye député jo ma ministre jo ko gonga no anda ils sont plein de soucis si neɗɗo woni ministre jo ma président jo haray himo heewi tew ko wiyete kon miijo sabu haray ko alfina kon no janɗi kono ka golle doole on ɗon e asowo katkare on hiɗen andi ko asowo katkare on ɓuuri tidde golle ka kono kanko ɓuuri fanɗude arsike so daari joni wiye officier ɓen ka l'armée ɓen no ka bureau maɓɓe hiɓe ɓuuɓungal hakkude ɓuuɓundu e ɓuuɓungal woɓɓe no ka frontiére to no waalori leydu ndum ɓantata ko ɗon fiyota gañoyulu frontiére on naata tawa ɓen ɗon ɗiɗo si lewru maayi ɓe yoɓama ko o wonɗo ka ɓuuɓiɗa yoɓete kon oɗa no gasa ko joddi makko lebbi noon walla hitande ko waɗi ɗum allahu tabaraka wa taala hakaza qassama allahu l arzaka kama shaa kanko allah o sendiri arsikaji ɗin no o faalira noon ko ɗum si seydna aliya heewuno yimmugol o maka radina be qismatil jabbari fina lana ilmun walil juhali malum fa inna al mala yafna an qaribin fa inna al ilma bakin la yazalu enen julɓe ɓen hiɗen weltori sendore allah nde o sendi nden sabu enen ko wiyete ngalu ka meɗen ko gandal yimɓe ɓeya ɓe wona julɓe ɓen ko ɓe wiyata ngalu ko kaalisi noon ko lannay ɗum gandal kañum ko heddoto ɗum sabu ko gandal tum woni hunde tawayde no okkirɗa wo ko noon tonorɗa amma jawdi sa ɗuɗɗini okkitirgol a gayniɗa joni e mayri masalan mo wallini ɗo 1 milliard o wi kala mo mi fotti mi jonna mo 100 million ko seedani hara ndiɗan ni si goɗɗo huñƴike defte 10 o wi o jannay ɗen defte ɗon no o jannirta ɗe noon ko noon o ɓeydorta faamu ɓe wi al alimu yasdadu ilman bitta'limi gando no ɓeydoro gandal sabu jannugol ko ɗum imam al-Ilberi o maaki ka gilɗi makko o wi gandal ngal si a okkitiringal a ɓeydoto si a wuddiringal a ɗuytorayngal sabu a yejjitay ko janngunoɗa kon amma ko heddi kon fof ka hoore leydi ɗo kala ko marɗa no ɗuuɗirɗa okkitirgol wo ko noon ɗuuɗirɗa waynodirgol e muɗum sina gandal e dewal ɗum ɗo kañum kono ɗuuɗirɗa e mum wo ko noon ɗuuɗirɗa kadi ɓeydari e muɗum haray yurmede allah nden seede allah ko yurmeteɗo o fawtani e arsikaji men ɗin seede allah ko yurmeteɗo o nuli oɗo nulaɗo yurmede faade meɗen annabi meɗen muhammadin sallallah alih w sallam seede allah ko yurmeteɗo o udditani en dambuɗe yafanagol e bakkatuji seede allah ko yurmeteɗo o woni jaɓowo tuububuye seede allah ko yurmeteɗo o foti yottanagol toñaɓe intiqamun lil maslumin toñeteɓe ɓen haqqeji mum kolɓe lutta allahu tabaraka wa taala foti waccata ɗum ndare suratu ibrahim ka sengo bowal sakkitoral allah no yewti ɗum ɗo laɓɓiɗi ɗon wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi l-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa allah wi woton sikkumo ko welsindiɗo yottanagol toñaɓe e hadisul qudusi o wi ayyuha almazlum la ansurannaka walaw ba'da hin isbir li ajli la ansurannaka walaw ba'da hin o wi e hadisul qudusi kanko allah mi wondi ko ayyo toñaɗo muññoro sabu an mi yottantoma mi ittemo ne on idan allahu tabaraka wa taala ko ɗum tum woni o jaɓari toñe lutta o wi wama rabbuka bi zallamin lil abidi joma ma wonari toñowo ko ɓuri e fanɗude ko ɗum so harmini toñe ɗen e jaati makko o waɗi toñe ɗen hakkude jeeyaɓe ɓen ko harmi o wi wota en toñidir
inna Allah harrama zulma ala nafsihi wa ja'alahu baynakum muharraman fala tazalamu. O harmini toñugol e jaati makko kin, o waɗi toñe ɗen hakkundeji moɗon ko harmi, o wi wala tazalamu o taw toñidir. O waɗi kadi battane toñe wa khima, ko hunde hulɓininde ko tana e nambara woni battane toñe, sabu accata ɗum ɗon. Sabu Allah ko yurmeteɗo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o harmini e dow meɗen kala ko lorrata facultéji men jogi. Innama ja'at ash-shari'a lil muhafazati ala kulliyatin khams. Sharia on ko addimo ko renangol e facultéji jogi heɗiteɗi moƴƴa piiji jowi. sa landama sharia islam ko honɗum warirani ko renugol piiji jowi feƴƴaɗon. aranu ɗum ko renugol diina neɗɗo on, ɗimmum ɗum ko renugol wonkiiji ɗin, tammum ɗum ko renugol dambe ɗen, naya ɗum ko renugol jawdi ndin, jowa ɗum ko renugol cellal ngal. Ce sont les 5 facultés donc l'islam est venu pour gérer. ɗiɗo faculté ji jowi kala ko memi ko tuusi goɗɗum e ɗiɗo islam wi ko haram. Ndaru ka diina ɓay shirku bonnay diina, Allah wi ubudullaha wala tushriku bihi shay'an. ɓay majjere bonnay diina, Allah wi qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Hada khabarun muhawwalun. Allah wayliti ko information Allah jonni en ɗo kono ko haɗore wote jaɓu wonde majjuɓe. wa ma kuntum muttakhidhal mudillina adudan, wote jaɓu wonɓe majjaɓe diina muɗum gorko e debbo. Ndaare wonki kin ɓay Allah tabaraka wa taala no faala yo wonkiji ɗin hisu, o wi walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab. si goɗɗo wari yo warte, si waraɗo wo wartama yimɓe hedditiɓe wuuray gurda moƴƴan. yimɓe hedditiɓe ɓen wuuray gurda moƴƴan. hay si waroɓe lannari few kono waru hoore nden ɗuytoto. so ndaari ka dambe fiyen ɗum islamu harmini zina, ko fiwata ɓiɗɗo heɓo tawa wala gorol. Allah wi wala taqrabu zina innahu kana fahisha, ko hunde ñiddude. Allah wi wa sa'a sabilan, bonnay lawol ngurdam bani adam. tata goɗɗo wiyata ko bappan ni, o wiyata ko ɓen mawɗo ni, kañum ko kawtum ala bappa ala babi mawɗo. haray aduna on tigi on o woni sengiɗuɗo. ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala harmini jeeno ngon fiwata dambeji ɗin tuunu. Allah harmini bonnere jawdi, o wi kulu washrabu wala tusrifu, woton bonnu jawdi. wala tubazzir innal mubazzirina kanu ihwana shayatin, ne gaspille pas, woton bonnu jawle ɗen, sabu bonnoɓe jawle ɓen ko siɓɓe cheytan. cellal ngal kadi ko waɗi Allah harmini beere, o harmini cigarette, o harmini durogu, ko sabu si en ñaami ɗum bonnay cellal ngal. cellal ngal noon ko marchandise seera pirijo. ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala wi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima. woto ñaamu ko tilfata wonki moɗon warto ɗon, Allah no yurme on. wala tulqu bi aydikum ila tahluka, woton bugo hoore mon e ko bonnata gurdam monɗam. ndaare ɗiɗo jowi ka yiltodirɗa sharia islam o wo, kala ko jannguɗa min abwabil haram a taway ko harmini kon ko harmi ɗon kon, ko fiwata gotel e ɗiɗo jowi heɓu ella. aranu ɗum diina ma kan, ɗimmum ɗum wonkima kin, tammum ɗum dambe ma ɗen, naya ɓum ɗum jawdi ma ndin, jowa ɓum ɗum cellal ma ngal. kala ko memi gotel e ɗiɗo islam no wi haram. ɗum landaki ha yaha makka janngoygol arta, walla landoɗa mufti. si gotum e ɗiɗo heɓi ella, konko heɓini gotel e ɗiɗo ella, fellituno harmi, sikke wala e muɗum. Allahu tabaraka wa taala ɓawo nelaɗo makko on wi'i inna allaha la yarham man la yarham. Allah yurminta on mo yurmetake. Allah tabaraka wa taala confirmi ɗum ɗo. Allah tabaraka wa taala kasheti mako nelaɗo on e aya qur'ana. Allah wi fa bima rahmatin min allahi linta lahum, ko sabu nde yurmede immorde ka Allah an newantoɗa yimɓe ɓen. newagol ko wiyete jikku neware ko e yurmede iwata. si neɗɗo yurmetake o newotako. sa yi neɗɗo mettuɗo wondude, sattuɗo feere, ko wiyete neɗɗo compliqueɗo, wela wondude, no waywa lingil ɓorugil, wela joguitade, a teddinta jaɓa, a waɗanta qirrito, kañum sa accani ɗum sikka e kañum ittu buuɗi suudu ma. a faami, sa yi neɗɗo wawɗo noon andu yurmede ala ka ɓernde.
fa bima rahmatin ko sabu yurmede nden min allahi nde allah okkuma nden linta lahum neworantaɓe. idan allinu la yakunu illa min arrahim, neɗɗo newota ko sinara ko yurmeteɗo. ko ɗum waɗi allah yeeti ɗum ɗo nelaɗo si goɗɗo woni lanɗo, ma woni almamijo, ma woni mawɗo gorol, ma woni joom ɓengure, yo waddoy ka responsabilité makko, yo andu ko allah suɓimo hakkude yimɓe ɓe waɗanimo ngal ɗo teddungal. ɗum tindina wonde allah no yawitima no añi hedditiɓe ɓen. fa bima rahmatin linta lahum, allah wi nelaɗo law kunta fazzan ghalisa alqalbi lan faddu min hawlik. allah wi mi wondi sa wonno ñaaɗuɗo fiɓotoɗo yimɓe ɓen sakotono iwa e bange ma. neɗɗo nayo wonu fiɓotoɗo, nayo neɗɗo wonu kuñumeñe, ko wiyete kuñumeñe ka pular mi anda, neɗɗo yurniti kum koso koso no sokkita tun no yurnito tun. si neɗɗo wayi noon ɓengure makko sakoto, so ardike yimɓe ɓen iwa e bange makko, heɓata teddungal e ardande nden. idan koyo neɗɗo woni yurmeteɗo, o wona neɗɗo jippitiɗo, allahu tabaraka wa taala sembinaymo e konko woni e muɗum. aqulu qawli hadha wa astagfirullah li wa lakum istagfiru lghafur rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد كله وبيده الخير كله وهو لطيف بعباده. وصلى الله وسلم على أرحم الخلق للخلق نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأبرار الكرام وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إننا معاشر أهل الإسلام في حاجة كبيرة إلى أن نتراحم فيما بيننا، وأن يرحم بعضنا بعضا، وأن نكون من الرحماء، وأن تكون قلوبنا مليئة بالرحمة. ولنا في سلفنا دروس وإبر في خلق الرحمة والتراحم، خذوا بها تفوزوا في الدارين فوزا عظيما. إن يتي الله تبارك وتعالى باو بركي نرغل إند مكو دين إسفاجي مكو دين الله جو يرميني huɓitunde julɗo e keefeero kaaduna, allah jo yurmede heranide muminin kala kara. en yetti allah on mo yettore nden fof wodani koye juuɗe makko moƴƴereji ɗin fof woni. allah noon ko newaniɗo jiyaɓe mum ɓen, allah ko newiɗo. wallahi musidɓe julɓe tedduɓe, si allah newanoki ɗo ka hoore leydi ɗo wuretanoke. si allah na newiɗon wuretanoke ka hoore leydi ɗo. sabu ndaare jaɓanɓe allah ɓen e salaniɓe allah ɓen koɓe ɓuuri ɗuɗde, ko jaɓanɓe allah ɓen ɓuuri fanɗude. allah wi bal aksaruhum fasiqun, ko ɓuuri hewde yimɓe ɓen ko yaltuɓe e ɗoftare. fuɗɗe joni simanteri ha kagɓe ɗen kala pon ɗo, ndaron ko jelo woni ɗo wiyeteɓe julɓe, ndaron ko jelo ari juulugol juma on ande kisan ko woni ka yaasi kono ɗuɗi ɓuuri enen ka julide ga, tawata ɗum fof no fiilima no jibini laaɓari ka. edan on ande jaɓanɓe allah ɓen ɓuuri fanɗude diini saliɓe ɓen, kono allah no acci ɗon hatta enen accen. allah tabaraka wa taala ko latif, ko newiɗo, newani jiyaɓe makko ɓen kanko allah tabaraka wa taala. yo allah juulu ɓeyda jam e kisiye dow ɓurnaɗo tagi fo nulliɗa yurmede, ɓurɗo yurmede tagu allah ngun e nder tagu ngun. tagu ngun fof ko ɓuuri wonde yurmede. annabi sallallah alih w sallam e nder hadis annabi sa sallam maaki si sondu joori ndu yeƴƴitike ndu yi ɓikkun kun wuura, walla nenejo jibini o yeƴƴitike o tawi boobo on wuura, yurmede ko heɓata ɗon kon o heɓata hay toɓɓum gotum e yurmede ko nelaɗo yurmete mofte mum ɗen kon. ko ɗum waɗi kanko ha o faati ko ummati ko mofte an ɗen, nelaɗo wullari heege. nene aicha radiallahu taala anha maaki waɗayno lebbi tati ka galle nelaɗo hara ko ɓe wuuri ko ɓaleji ɗin ɗiɗi, ndiyan ɗan e tamaro on, ndiyan e tamaro, kono nelaɗo wullari heege. fatima gueɗal maɓɓe on arno o wi nelaɗo, o wi baaba, o wi miɗo weelamin e seydina aliya, ƴettanan ka baytul mal waɗanamen dépense ka baytul mal. nelaɗo maki baytul mali on al baytu lillahi wal malu lil muslimina, suudu ndun bankon ko allah jeeyi, jawdi ndin ton ko julɓe ɓen jeeyi, mi ƴettata ko jama o jeeyi kon mi jonne. accu mi yetoma ɗo ko ɓuuri moƴƴude ko on ɗalal landade kon. yeetoyo modima seydina aliya kala nde salminɗo julde farilla wiye subhanallahi laaɓi capantati tati, wiyon alhamdulillahi laaɓi capantati tati,
wiyon allahu akbar laaɓi capantate tati ɗum no ɓurma moƴƴande mi ƴettude baytul mal on mi jonni siko enen ɓe fenkotoma ɗon ɓe feeƴa ɓena subhanallah no ɓuri maaro fatima jaɓi ɗum o ari o sifani seydna aliya o wi ni'matil ganima en heeɓi konu hoyri en heeɓi bite moƴƴo juuɗe nelaɗo allah o banni tawi ko ɓe woni ɓen ma kamɓe ko nin ɓe faamira no wala al akhiratu hayrun laka min al ula lakara no ɓurannoɓe aduna enen noon en cramponu e hunde nde andanɗen hoore men en luttidata e mum en fof eɗen felliti aduna luttata e juuɗe men kono eɗen wartanade aduna eɗen felliti ko lakara luttata en ala yanganade ɗum no fanɗi ha fanɗi ndaare sadakaji ɗin ndaaro yurmede nden ndaaro yurmede nden annabi meɗen allah nulirimo yurmede yo allah juulo e makko kanko yimɓe bele bo makko e sahabaɓe makko ɓen o ɓeyda jaam e kisiye e dow mofte makko ɗen o wi fewdo ka wonɗen ɗo enen ɓiɓɓe islamu ɓen iɗen hato jine yurmodiral no gasa ko haɗi ɓe wiya enen ɓiɓɓe lagine ko tawde si wiyama hutba ko islam julɓe ɓen fof kono mi yeeton ɗo goɗɗum adna on fof ko ɓuuri handude e yurmodiral ko ɓiɓɓe lagine par ce que lagine piiji tati fuutike en jikku moƴƴo fuutike en goonga fuutike en yurmodiral e hoolodiral fuutike en ɗiɗo tati mesureɗi moƴƴa ndaare ka circulation jikku moƴƴo kala mo waɗɗa mal conduite o yennete goɗɗo watte mal conduite o yenne a feggoto e goɗɗo o yenne so feggike ma kadi o yenne ndaare fewno ɗo no wiyede crise no e leydi ndin crise économique capital politique potopata e nder leydi ndi ko fewndo ɗo ni no woodi jongalleɓe ɓeyduɓe luwasi ka cuuɗi mum ka no woodi arɓe ɓeydi no seedita marché ala kono magasin ji prix ji mum no ɓeyda hay goto ala yurminde ɗi mum mo ɓe ko faala joni ko munnu guite maɗen mimoɗe yurmodiral ala jikku ala ɓe wi al umamu bi akhlaqiha in zahabat akhlaquhum zahabu yimɓe ɓen ko jikku si jikku yeehi haray ɓe yeehi jikku ala ko wiyete yurmodiral ɗum kan e ngala ɗum few mo ɓe ko haaju mum gonga wolanɗoma wo simo ko ba wolanima wi billahi ko seede a hoolaki mo ka hay siko bobom ma kum ɓikkum ma wawa kum haala kum sa wi mamadou hunde kaare o wiye baben wiye billahi hay ɓen makko hoolaki en hoolodira wowluɗo wo en sikkitoto yo allah artiran en ɗi jikkuji e fuutiɗi en ɗo ɗum ɗo ko tana molanaɗo o wi ɓaawo ɗum o wi wonde fewdo ɗo eɗen hato jini e jikku yurmodiral ɓiɓɓe lagine no hato jini e yurmodiral eɗen hato jini fewdo ɗo mo be yo moƴƴo e ɗimmo mum wona fewdo ɗo hato jina e lancuru fewdo tawi lancuru ndun yaltinani hoore mum hoore lurre ɗen yaltinani hoore mum hoore probléme ji ɗin ɗuuɗiri en ɗo nini ndaare infrastructure ji développement ɗin et probléme ji ɗin ko honɗum ɓuuri ɗuude hoore ɓiɓɓe lagine nous avons des problèmes plus que des projets ka eɗen mari fewɗo probléme ɓuuri projet ko ɗum waɗi si projet ji ɗin nanngama a taway ɗi laƴay sabu si probléme ji ɗin ɗuuɗi hande kadi ɗi welata régilde o wi wonde mo be e meɗen fewdo ɗo no hato jini e yurmingol ɗimmo mum fewdo ɗo ko saa'i ka tawata eɗen duwa mo be yo yurmin ɗimmo mum wona saa'i ka goɗɗo haroto wiya mi accata wiya mi yottoto wiya na ko sikkuɗa kon fewdo ɗo mo be no hato jini e yurmingol ɗimmo mum on sabu si wayi ni yurmodiraka ande nden nde duumoto nde iwata o wi ɓerɗe men ɗe no duwa hewde yurmede ko ɗum so o wi no wodanen e moƴƴuɓe aranɓe ɓen mise ka janggen ko wiyete yurmodiral heɓe addidir gay ngala yaade ƴeeɗen jantoɗen o qissa ɗo daroɗen ɓe wi ñande nde haare yarmouk ibnu hicham o filli seede moƴƴuɓe aranɓe ɓen kamɓe ɓe yurmodirayno o filli wonde ɓe arno ka haare yarmouk kanko ibnu hicham o hatti denɗirawo makko ɓiɗɗo bappa makko ka haare nden haare noon nde onduno ha ñamete lanniri julɓe ɓen ndiyan lanni yimɓe ɓen watti piitade heege goɗɗo arno ka nelaɗo allah o wi nelaɗo o yi mi weelama ha mi haɓɓi reedu an ɗum mi waɗi hayre mi haɓɓi reedu ndum nelaɗo ɓorti burmusu mum on tawi kamɓe ɓe haɓɓi kaaƴe ɗiɗi jaka ɗum ko secret goo noon si neɗɗo weelama han fiyo taw yanu yo haɓɓu reedu ndum yo yakkaari weelama ha haɓɓi reedu ndum
ɓe tampuno ha ibnu hisham o wi o yalti ɗaɓɓitugol ɓiɗɗo bappa makko o ari o tawi on no waali no wullude ɗonka mayay woni tere ɗen fof lattinike joni ko yaltugol wonki kin heddi on no wiya ha ma e ndiyam himo jogii sasahum ndiyam himo ɗaɓɓitirde mo fi o ɗuytanmo ɗonka o ɓanni sasahum kum fi yarnugol o yanani goɗɗo goo noyina ha denɗo makko wi ko ayo denɗo miɗo ɗonɗa mi maya woni kono o wonɗo wullude ɗon kaɗa ko on adi layyande yew yarnamo o yehi yarnugol on ɗon ɓay o yehi yarnugol on ɗon on ɗon kadi nani goɗɗo goo no wullato ha o wi heyi a jarama kono o won musidɗo wonɗo wullude to ɗon ka ko on adi yande ɗon ka walloye on taw si yaranalam min siɗa lutti ellala o yahani on tammo ɗon hewtugol makko tawi on ɗon maayi o artani ɗimmo on o tawi on ɗon maayi o arani ɓiɗɗo bappa makko on o tawi on ɗon kadi maayi fal kullu yarju aw yuhibbu li akhihi lma mo be maɓɓe no yiɗi yo siɗɗo mum on yaru ndiyan ɗan ha ɓe fof ɓe maayi hay goto yarari ɗan calcule ɗo joni noon sen ɓanni miran ñiiri e yimɓe ɓe jalaygoy kono wona kirɗa koko yurmi sen ɓanni ɗo miran ñiiri tawi ko banture wotere ma huyde tewu wotere woni ka miran a anday ko mboni en sahaba ɓen ibnu antakiya o filli o wi ñande goo min ñamuno e niwre meɗen ñamude tawi ko huyre wotere woni kan ñiiri min haldi yo min ɗanni lampu on min yarlo kala hawruɗo e mayre yo ñaamu ɓe ñaami ha ɓe ɓirti miran on ɓawo ɓe ɓirti lampun kun huɓɓina tawi huyre nden no ka hakkude miran ko haɗi ñaamon jon sunɗum ini ko haɗi ñaamon nde huyre ɗo mo be maɓɓe wi si mi hayri e huyre nden haray miɗo aami ñaamugol nde min tun mi anniyanode ɗimmo an ko noon mo be maɓɓe gerdi ha ɓe ɓirtimiran on lampon huɓɓina tawi huyre nde ñamaka c'est ça l'islam musidɓe julɓe tedduɓe enen e islamu mi anda ko no ɗum waadi kono no yurmi ha feƴƴiti keerol haray wakkilo ɗen woni yurmodirayɓe neɗɗo no waɗa yurmede o naatira aljanna saabu yurmede nde o waɗi nden eɗen gandi yummirawo hendi no ñaari ko yarimo kosan himo neɗi ñaari himo ɓanni kosan umbi e miran hum o hucciti tun ñaari um kun ari yari kosan ɗan o ari o landi ɓe wimo ko ñaari um fu yari kosan ɗan o hendi ñaari um kun o pii kun o haɓɓi kun o naadi kun e suudu ka ñamete ala o haɓɓi kun ɗon e paalal ñaari um kun tirfi ɗon han kun maayi abou hurayra maki nelaɗo filli ɗum tumɓe maki hiya finnaara imo ka yiite sahaba ɓe landi fi ñaariru naɓay goɗɗo yiite nelaɗo maki naam saabu ɓerde makko nde na yurmetende e oya kadi jippinoɗo ka koloyru yari han ɗon ɗiti o ƴawi tun o tawi bareru no waali hindu lawde ɗonka o wi wallahi innama asaba hadha l kalb ma asabani koko heɓunolan kon heɓi ndu bareru bare noon wawata ƴewgude ndiyam tawi ko sularjo geddo allah o cippi o hebbini yani huffu makko on mukkal makko ngal ndiyam o yarni bare ɗum ɓay bare donɗitiɗo gandi bare dulla bare ndum immi ndu fiɗɗi ndu wi allahumma irham abdaka allah yurmi jiyaɗo ma on allah wi mi montanimo kala ko yeddilankon tawi ko yeddilankon no ɓuuri ko ɗoftilankon mi yafanimo mi naadimo aljanna saabu ko yurmini mummunte kon faami donc yurmede naada e aljanna yorere ɓernde naɓa yiite ko yimɓe ɓe wakkilo ɓe wona yimɓe yurmeteɓe aqulu qawli hadha wa astahfirullah li wa lakum istahfiru wal ghafur rahim yo allah waɗo en yurmeteɓe yo allah windu en e jeeyaɓe makko yurmeteɓe yo allah yurmin en musidɓe meɗen buyi no addi